Mina Elia Mathe ngisebenza ku-Davis njalo futhi ngilesikhathi eside kakhulu. Ngangena lapha ku-Davis vele ngile almost about 22 years. Dala sitereke kusasengoyise kuze kube khathesi labo sesebethatha over sebesebenza laba abantwana laba o-Davis noKhero. So ke tuthola kuze kube manje sokwenzakaleni, tshela abantu ukuthi sokwenzakaleni la. Manje khathesi angathi kuno kwasuka kwabanjani nje ngesinye isikhathi. Khathesi upakathesi uFloyd ufikile lapho wakhipha zonke impahla zikaDavis wathi kasafuna uDavis lafuneka aphume. So wena lani lisebenza ukuthi uxotshiwe? Yes, so ngevele njengoba si-under uDavis asisekho thina emsebenzini. Lokhu kubuhlungu sike akwenzi ngendlela efanele. Ngenxa yokuthi khona umsebenzi konke asise. Mina sozakwanisa even yena ngokwakhe yena vele ukubhadala vele kakwanisi. Akula nje ayikwanisayo ukubhadala indawo le yayifile le sayivusa ngendlela efanele. Khathesi nasesitepontweni sokuthi sesidana ayisefu.